Kum kadak ban penpau ke jing persya halor ke jing temu ke Sarkar Jilla lingba katanat education ban pentri kamno ya ke Meghalaya education grant na kaliang kinohi kai ki badan ha ke Shatri jong ka All Meghalaya Primary School Teachers Association ha ke arpu artering nailar ar hajar apusan kila penlong da ke jing ki ya rally hanong ba shilong ya ke ni ke jing ya rally lasdang na do na jail road puja mandap kabla beteng sya kendaila ter sya DC office bat kaban sa pinkut pat ha community hall ka Golfling. Lala aban sakhi ya gajingwani shimbinta deki hajar ngut kinohikai kibana keleng ke district. Babu bila ban batalem ko nomot kino hikai ki bon simenta mata sigi. Kumbakat nunggu. Ha. Masalah dunai ke arhaja. Bat kini kita itu betang nepok ka. District East and West Khasi Hills. Kai ibu bungo perlu kino hikai bikin mi samadan. Ngat lagi ai ka pilai itu pok ka. Banar ke jongi ini gitu. Jadi dan bar jong ke education department ka bachpmi ki order na kawai ke ski sipang pemi sipang petela. Kumbakan teli ki mat kita babi diman. Meni lo sautali. Kawai ke lombang nyela thep ke pisah CPF ke jongi. Pakut hadu Disember arjar apsau. Hadu menta ngimyo ya ke personal account ke jongi. Tenang ta pada pabal pa kani ba gidi ki bakan post menta mlaban thep iki. Mata balai pan kalangka jik penduk no ka jong tu ban penduk no iki nong cai deposit. Ba nda kilo song thai kani ke post kan lek no ke MEG. Tekai ke tak MEG ni sutip ka kong ke Meghalaya education grant. Ndre nyimtip pat ki rules ki kendon ki badan hangto. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.